Terme'da kırgırlarga kılamıp bubak düşüp kalın mal kıştoğu yol gezer malda. Kızıl bışıp kırmangadan jeter malda. Kızıl tazıl tala ömü çör malda. Hazırda kanat köylep kamın urup kaytıp geler tarafka geter malda. Toğ bulgulu toğ içilen tangsıp çıktı. Toğ ürkütü asmanga sangsıp çıktı. Torgoyundu Toktogul tangsıp çıktı. Toğlu geldin arız muğun aytıp çıktı. Hazırlar beni vurutsa kadın yaşlar sinirgen armanında tıp jatamın. Andağıday güçümcü hazırlan oylusun kapamın. Bir gezekte gözümdün akınıp tokum gelse de bizgen ayıtıma süyle verse de. Akçibek giygen da selgidir, al gezden arzıgana bolçuğa atarım. Andağıday altında yaşlığa oy bendecim, bul gezden az kal dedi beni saparım. Hazır görgününe getken sağ kadın sidergenin güyütün daydıp jatamın. Günde güde üçüncü kanı gündoylusun kapamın. Bir gezekte gözüm tügügüm tokum gelse de bizge gülönü vasıyla verse de. Gülmün göz sulu da kız gelin, al gezde güze güne bolçuğa atarım. Handağıda gülgünde yaşlığa oy mendecik, bul gezde bütünüme kalkan saparım. Oy. Bir gezden aldım şabını taldagan oşondu ben akın dili bolçun eldeki. Günü dünü sayrasam güldök götükün bolçumun, oşa güldön vakır kız jergeni. Ulu gücü çoğunu vurmattı tokum ekenliğin, yedim ataylava geldin görgönü. Havaltan kalkan işeken ertenki günün anam dep, arkamda cürüt kuvalap bana key acandına oğlu çengeli. Akıllı ballar var bulsun alduz bulsun üylenip, haydi bir ay bir gün ardında tappaysın hakkının ötünendeki. Hey kaptaldın kumun yeşillet kaybedendin izibi. Özüm dünle günü görgün tüşümü karım alıp ketken elimden kadimki tokum cüzübü. Kayradan gördüm bugün men kalkımdan ketken kişimi. Adırdın kumun yeşillet akşol borstun cüzübü. Aman gördüm bugün men oşan aylımdan ketken kişimi. Kubançı kırgız elimden kurdaşım tokum gelgen be, kuru çalgan topku tohtol boyırdaçı tokum gelgen be, talıkbay oğup kadın el tыңdaçı tokum gelgen be, akjerden şıvır aydagan aktangda etili sayragan akın tokum gelgen be, har bir sözü belgilüğün akıl tokum gelgen be, atabız başka bolsa da ağayım bolup biri gösken oşo jakın tokum gelgen be, salamı maŋali gal sayratıp kızıl tilinde, yerjidip jürgün артыңдан тоқың ешман бетменде еніңде. Ey, жақсылық бұл же мастық бұл. Bir кезде бұзықтың келіп келіне, ұялмай қарсың ырдатмын, мен үлгісін алған теліме. Ошол иштин ойлонуп мен өкүнүп жүрөм күнүгө. Жареле чыгып калсачы, ошо жагылган менин тилиме. Күнөңгөй убактуу, ылдыйлап кетти бешимден. Жорголордун бириленине жолго чапса көзүлгөн. Halkımdadı qarılıp, biroq men aynigan jokmun sözünden. Dağile talim alsam dem, topu talıp bas senin özün.
Gelen topa. Ham bu dünyaya bekersin, bir günün ötüp getirsin. Opasıcı o dünyanın tübüne gidinde yetersin. Gederinden dünya, gebelmez eldinde mürgüsün. Geterinden dünya, geriden kaçkan türgüsün. Gederinden dünya, kurgulu todun en ularsın. Geterinden dünya, kuyruğun açkan yılansın. Gederinden dünya, aynenin gündeydi jarıksın. Geterinden dünya, tamanı düşkende çarıksın. Gederinden dünya, altın bir takan tulbarsın. Geterinden dünya, ardından uzanı jetkilmez anan aylanıp uçkan şımkarsın. Gederinden dünya, ocakpay orgu ve kaynaysın. Gün digende de jarkırap, gülü bir bağı ve caynaysın. Geterinden dünya, kayrılıp karap de koyduğun, kara bir başındı. Koyduğun anan gayrımı yok baydaysın. Gederinden dünya, gözümün önünde kalmaysın. Gederinden
Кыргыз Республикасынын артисти Сагынбек Акматалиев. Жана Мамлекеттик академиялык Караболду Розов атындагы эл аспаптар оркестрі. Амансыздарбы, кадырман калк, куттуу жер, кутман эл. Сиздерди көп жылдык кусалык сагыныч менен Кыргыз улуттук филармониясынын чоң коллективи жалындуу ырлары менен, керемет күй бийлери менен сиздерге ийилип салам айтып, сагынып келдик. Арбаңыздар, агайын туугандар, саламатсыздарбы? Ушул залда отурган өнөр ишкыбоздору, музыка сыйлаган мына ушул залда отурган адамдар. Мына биз көп жылдан бери, мына саресеп салсак, 32 жылдын арасында мына ушундай чоң 150 киши катышкан улуттук филармониянын жалпы жамааты мына ушул түштүк жергесине экинчи борборубуз Ош шаарына келе экен. Мына биздин коллективибиз быйыл ушундай өзүбүзгө максат коюп, ушул эң жиш жайгашкан ушу Ош жергесине экинчи борборубузга келели деп, жакшы маанай менен силерге маанай тартуулап келели деп, ушундай жакшы программада концерт менен тартуулап келдик. Анда эмесе уюткулуу биздин улуттук филармониянын жалпы жамаатынын атынан сиздерге жалындуу салам айтып кетмекчибиз. Үстүнө эми бүгүнкү концерттин алып баруучулук миссиясы көзгө жүктөлгөндөн кийин анда эл күтүп атат. Кайсы чыдарып айтат экен, кандай таланттар чыгат экен деп, анда эмесе концертибизди уланталы. Анда эмесе сиздерге мына биздин улуу обончу Рыспай Абдыкадыровдун «Сагынуу» деген ыры менен биздин жаш ырчыбыз Назира Токонова ырдайт. Тосуп алыңыздар. Назира Токонова. Дирижер, оркестрдин дирижеру, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Боронбай Кулакматов. Көк асман жар тегенде чагылган, байкусуздан жалыныңа кабылган. Бүт эркинди курчап алып махаббат, жалгыз сенин элесиңде жалынган. Азыр мен да сени ойлоп жатамын, ошол күндөр бүткөнүңдү канымда. Жымыңдашып жанып өчүп чырактар, ал эсимде бир болтур чоңулактар. Жүрөктөрдүн кагышканын тыншачу, алыс калды алмажыттуу турактар. Чечелек оты көнбөгөн бөлөрүн, мин кайталап музыкалуу булактар. Таппай такыр махаббаттын айласын, сагындым мен жолукчу күн ай башын. Мурункудай күтүп жүрөм азырда, булбул куштун тереземден сайрашын. Аруакта жолук желек бакчадан, айтчы деги асыл кечим
Назира Токонова. Жолдубай Кайыков. Көл үстүндө жалгыз кайык. Аткаруучулар филармониянын ырчылары Тамара Исабекова жана Салима Балтаева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чырмаш Төрөбеков жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Анарбек Ибраев. Қалайбек Тағаев, Жаз вальсы. Атқарушы филармонияның ырчысы Гүлмира Жолдошева. Дирижер Кыргыз Республикасынын эл артисти Сардарбек Жумалиев.